سلام و درودی به پایان با کل مخلصان مسی. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. آغاز میکنیم. گمانم شما حس کردید که امروزه موضوع برنامه همون چی است. اکنون فهمیدید که یک قدم آدمان نابغه در جمعیت تاثیرگذار است. وگرنه مسی مثل دیگر فوتبالبازان از یک دسته به دسته دیگر رفت. مثلا دیروز بیش از 30 نفر فوتبالباز از یک دسته به دسته دیگر گذشتند. یگان کس در شبکه‌های اجتماعی توی انداخت؟ نه، کدام صحیفه اجتماعی رو نکشای گپ سر مسی است. خلاص دوستان و مخلصین بارسا، مسی رسما بارسلونا را ترک کرد و یگان راه برگشت وجود ندارد. یگان خیلی امید هم نکنید، خوبترش مال و کالای خود را گرفته به پاریس روید. اونجا شهر زیبا است. از اون آغاز میکنیم که چی گپ شد و چی حادثه روی داد که مسی با بارسلونا شرطنامه نبست. روز 6 اوگوست سامانه رسمی دسته کاتالونی رسما اعلان کرد که مسی دسته را ترک کرد. اونجا نوشته شده است که 9 بسته از اون که مسی و بارسلونا برای تمدید شرطنامه آماده بودند، ولی با سبب‌های مشکلات اقتصادی و قاعده‌های پرمیر لیگ اسپانیا شرطنامه تمدید نشد. نتیجه این مشکلات شرایط فراهم آورد که مسی در بارسلونا باقی نماند. هر دو طرف از این چیز متاسفند. از این رو باشگاه با کارهای آینده و زندگی شخصی مسی برار می‌خواهد. نوشته سامانه بارسلونا. دیگر نگوید که فقط رئال با لگندهای خود با 2 کلمه در سامانه خیر و خوش میکند. اینجا کسی گناهکار نیست. باور کنید گناهکار قانون و قاعده‌های نهادهای فوتبالی است که با شرطنامه بندی مسی مانع شد. دیروز نشست مطبوعاتی پرزیدنت باشگاه بارسلونا ژوان لاپورتا برگزار شد که موضوع این نشست رفتن‌های مسی بود. ژوان لاپورتا در نشست با ژورنالیستان گفت که ما با جانب مسی در مورد باقی ماندن مصلحت کردیم و خود مسی نیز برای شرطنامه 5 ساله روزگی داد و حتی راضی شد که به قدر امکان معاش سالانه‌اش کم گردد. اما لالیگا و قاعده‌های فیرپلی مانع شدند. لالیگا با تشکیلات CVC بریتانی همکاری 50 ساله دارد و شرطنامه ما و مسی با درآمد پولی یا خود بودجه پرمیر تاثیر منفی میرساند. از این رو با مخلصان بارسلونا امیدهای دروغی نمیدیم، گفته از ژوان لاپورتا. اینش زیادتی است و اگر مسی در دسته دوستداشته شما موندن میخواست با پول نوچیز هم راضی میشد، ولی میان پول و باشگاه دلخواه شخص اول منفعت شخصی خود را به نظر میگیرد. حالا برای شما واقعه‌های شرطنامه مسی با PSG رو نمیخونم. اگر فهمید با قول دهانتون باز میماند. اندک دیگر فرصت دید تا قصه رفتن‌های مسی رو برایتون نقل کنم. پس اون در مورد با کدام باشگاه شرطنامه بستن مسی میگویم که الکی مسی رسما بازیگر یک گراند اروپایی شد. رفتن مسی بر این بازیگران دستان البته که جامعه فوتبالی رو با پا میخزاند. کل رسانه‌های خبری موضوع رقم یکشون مسی است. یک خبر رو با قول 100 نمود تا داده به مردم میرسانند و من امروز کوشش کردم که از منبع‌های خبر جمع‌آوری سازم که با اعتماد باشند. اولین نفری که با رفتن مسی به سخن درآمد این سابق همدسته او خاوی ارناندز بود. او در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که همچون مخلص، دوست و سابق همکار برای کل خدمت‌هایت برای باشگاه میnnتداری بیان میکنم. چی کار شد نشد من با تو برار میخوام، نوشته است خاوی ارناندز. بعداً گریزمان نیز همراه شده نوشت که یگانه چیزی که من برایت میگویم این کلمه تشکر است. تشکر برای اون همه کارهایی که برای باشگاه برای شهر کردی. تو همه چی رو تغییر دادی. امیدوارم که پیروهای زندگیت حتما تو رو با بارسلونا برمیگرداند. آدمانی زیاد حس کردند که مسی بودن چی معنی دارد. تو همیشه برای من نمونه عبرت بودی، نوشته است آنتوان گریزمان. یکی از فوتبالبازان سابق دیگر بارسلونا کارلوس پویول نیز در این مورد اندیشه دارد. او نوشته است که تشکر زیاد مسی، کلی منتداری‌های ما ارزنده خدمت‌های تو نیست. ما با تو برار می‌خواهیم. برای گاری لینکر سابق فوتبالباز مشهور منتخب انگلیا و یکی از تحلیلگران خوب فوتبال معاصر رفتن مسی را از بارسلونا قبول کردن نمی‌تواند. او در نشست مطبوعاتی عصبانی شده گفته است که اظهارات دسته را خوندم، شیطان آنها را برد. چه خیلی آنها با مشکلات اقتصادی افتیدن، عاقلانه است نه باشگاه. انتقاداً لینکر بارسلونا را گفت یکی از سبب‌های شرطنامه نبستن مسی چه خیلی گفتیم این مشکلات ها با لالیگا بود. از این رو در نشست مطبوعاتی پرزیدنت لالیگا
Лига Хавиер Тебас мавзӯи асосӣ ҳамин буд. Журналистон ӯро ба ҳар роҳ асабӣ мекарданд ки ниҳоятан Тебас ба қавле кафи ду ҳамин қадар гуфт ки ман наметавонам барои як шартномаи Месси шуда чашмонамро пӯшида аз баҳри маҳдудиятҳо гузарам. мо фикри як ниҳоди футболии мамлакатро ҳамеша аз як бозигар боло медонем. мо бо ин Ла Лигаро наҷот додем, гуфтааст Хавиер Тебас. агар даст рӯи сина монда жарфтар андеша кунем, воқеан инҷо на Барса гунаҳгор аст, на Ла Лига. Ла Лига бо як ниҳоди англисии CVC шартномаи 50-сола дорад ва аз ҳисоби фурӯши пахши телевизионии худ контент Ла Лига 10% даромади онро ба худ мегирад ки маоши баланди Месси метавонад ба буҷаи Ла Лига таъсири манфӣ гузорад. дар қатори дигарон аз дастаи каталонӣ Хорди ё худ Жорди Алба низ ба рафтани Месси андӯҳгин аст ва ӯ дар саҳифаи иҷтимоияш навиштааст ки барои ман бо ту бо як пираҳан ба майдон баромадан ифтихор буду ва набуди ту минбаъд ба ман намерасад. чизи дигаре ҳоло расонаҳои иттилоотӣ ба ояндаи Месси марбут медонанд ин шартнома бастан бо Гранди Парижи дастаи ПСЖ мебошад. вақте хабари аз даста рафтани Месси расонаӣ шуд, пойгоҳи хабарии TNT Спорт Бразил аксеро вориди шабакаи иҷтимоӣ сохт ки онҷо Месси ва Неймар дар тан пираҳани ПСЖ якдигарро оғӯш мегиранд ва бразилӣ зери ин акс мақбул ё худ лайк гузошт. яке аз аввалинҳое ки ба рафтани Месси Ла Лига ва Барселонаро интиқод намуд ин собиқ футболбози мунтахаби Аргентина Марио Кемпес буд. ӯ навиштааст ки дар Ла Лига дигар Криштиану нест, Месси ҳам дигар нахоҳад буд. Мбаппе ва каси дигар шояд ба Испания раванд, аммо ду аждаҳои футбол ки тӯли 10-12 сол мо пайгирияшон мекардем дигар намебинем. Мбаппе маҳорати ин ду нафарро надорад. футболи Испания то дирӯз Месси буд ва охири футболи Испания низ фаро расид, гуфтааст Марио Кемпес. ман чандин маротиба гуфта будам ки Гвардиола беҳтарин мураббии футбол аст, аммо шахсият нест ва ба қавли худамон он қадар одамгарӣ надорад. шояд барои Месси дар сурати ба ПСЖ нарафтан яке аз умедҳои Месси Гвардиола буд, аммо аввалин нафаре ки Мессиро ба дастааш гузаштан рад кард ин Пеп Гвардиола буд. медонеду чӣ гуфтааст? мо барои Ҷек Грилишро ба даста овардан 100 миллион сарф кардем ва ӯ таҳти рақами 10 бозӣ мекунад. мо он қадар боварӣ надоштем ки Месси Барселонаро тарк менамояд. мо ҳоло дар мавриди Месси фикр намекунем, гуфтааст Пеп Гвардиола. акнун меравем сари ПСЖ. бемуҳобо яке аз номзадҳои асосӣ барои ба даст овардани аргентинӣ дастаи Парижӣ мебошад. онҳо барои ба даст овардани Месси ҳам аз ҷиҳати қонунӣ ва ҳам аз ҷиҳати пулдорӣ имконияти 100% доранд. аммо хабари охирине ки имрӯз расонаҳои иттилоотӣ нашр карданд ҳамаро ҳайрон сохт. Диарио Спорт, пойгоҳи машҳури иттилоотӣ, имрӯз хабареро нашр кард ки онҷо гузариши Мессиро ба Париж рад мекунад ва тибқи манбаъ ҳоло Лионел Месси аз ягон дастаи аврупоӣ даъватнома нагирифтааст ва ҳеҷ дастае ҳам пешниҳоди шартнома накардааст. аз инро ояндаи ӯ ҳоло ҳам номаълум боқӣ мемонад. хабари дигаре ки ба қавле моро барои воҳ гуфтан водор мекунад ин пешниҳоди дастаи қатарии Ал-Сад мебошад ки тибқи хабаргузории Грид Голс дастаи арабӣ зери мураббигии Хави Эрнандес барои гузариши Месси бо шартномаи меҳнатии 3 сола маблағи 1 миллиард евро пешниҳод кардааст. вале гумон меравад ки Месси ба ин пешниҳод розигӣ намедиҳад, ҳарчанд ӯ ҳоло ба ин пешниҳод ҳеҷ ҷавобе нагардонидааст. худо маро Месси накардааст да, вагарна гузаштам аз баҳри ПСЖ ва Барселона ва ҳатто футбол, чиптаю ҳавопаймо рост ба Қатар. хабари дигаре ки боз эътимоди мухлисонро ба ин гузариш бештар мекунад, ин дар саҳифаи твиттери худ хабареро расонаӣ кардани бародари молики бошгоҳи ПСЖ Халиф бен Ҳамад Алтанӣ мебошад ки ӯ навиштааст: гуфтугӯ дар мавриди гузариши Месси расман хотима ёфт, вале муаррифӣ ва эълони онро ба вақти на он қадар дур гузоштем. акнун натиҷаи ин гуфтугӯ ҳаст ё не худо медонад. фақат ба мухлисони Месси ҳаминро гуфтаниам ки акнун фаҳмидед ки мухлисони Роналду дар чӣ вазъияте буданд вақте Португалӣ Мадридро тарк кард. акнун ба таънаву маълумотҳои онҳо сархам карда тоқат кунед. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.